ka tira, nei rā te mihi o te tauhau Māori ki a tātou katoa, matariki hunganui, matariki ahunganui, te mātahi o te tauhau, whēriko mai rā e te rangi, he whetū takiaho, he whetū kōrako, ngā mata o te ariki, matariki e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārama maha o here taunga nei rā te mihi. E ngā tini mate o te tau, haere, haere, haere atura. Haere atura kōtou ki tua o te ārai, ki te huihuinga o ngā tini whetū e pia ta maira, ti hei mauriora kia tātou, ngā mahuetanga o rātou. Te puni kōkiri are honoured again this year to be sponsoring this prestigious event, recognising our living taonga. Our purpose, drawing strength from the past to build Aotearoa New Zealand, where whānau can stand, thrive and belong, and we see it here tonight. Sponsoring the Waiti Iti Kahurangi Rangatei Leadership Award, where our rangatei demonstrates strong kaupapa-driven leadership. E tiwi whakanuia te tama nei, te tama o te atua, mo Ngāti Hineru, mo Ngāti Tūwhare Toa, mo Ngāti Kahungunu, a Reverend Zhane Whelan, Tāhau Whiu. Tēnā tātou tātua, ki te taho o tōku hāporo no te whānau tāhau ki o Māhu, o Tirano Ngāti Henuru me Ngāti Tūwhare Toa. Ki te taho o tōku hākui, ko Kahurangi, ko Ngā Pai Maunga o Rohene, ko Puketapu, ko o Tātara me Hukurangi Ngā Maunga, ko Tūtai Kuri, ko Naruroro Ngā Awa, ko o Māhu, ko Waiohiki, ko Matahiwi, ko Ruahāpia Ngā Marae, ko Nai Te Upukoiri, Ngāti Hine Manu, Ngāti Hāwea, me Ngāti Pārau Ngā Hapu, ko Ngāti Kahungunu Te Iwi, ko Tāki Tumu Te Waka. Nā reira, tēnā koutou kātua. E te whānau tēnei ka miharoha kia koutou katoa I tēnei o ngā pō. Friends, whānau, it really is a true joy and a blessing for us to join together this night. It really is a great and wonderful honour. And sorry, I can't really see anyone out there, but it really is good to see everyone this evening. Well, whānau, you know what? I'm quite used to being up in front of a crowd, but normally it's in the context of church, in the context of karakia. And one of my favourite things to do during karakia is to tell everyone to turn to their neighbour and say that they love them. So go ahead, turn to your neighbour and say, I love you. Amen, whānau. Hallelujah, we're in church tonight. Karakia tonight. Well, whānau, I have to say, I am deeply honoured and privileged to walk with the Hōnore Nui Tēnei o ngā pō, kei te haikoroa tūtapu nākau. Yeah, it's a real joy and a blessing to be honoured in this way. And I have to say, I just thank and bless all the recipients that have gone before me, all the living taonga. One thing we know for certain, and one thing that our loving Creator lets us know, is that we are all living taonga in God's eyes. So this is a celebration for us all. But I do have some special thank yous tonight. My beautiful mother, Pila, my younger brother, Rona, of course, my whānau, who are all up here tonight, and also my nana, my koro, who I think I'm not too sure where they are, they must be down here. But I've got so many whānau to thank, Nene Donna and all my whānau here. Oh no, they're up here, that's good. But yeah, I've got so many thanks to give, because one thing we know for certain is it's our whānau, it's our tupuna, it's our parents, it's our kaumātua that raise us up and raise us into our calling. And I have to give thanks to God for all our ancestors that have gone before us. Some people may say, why the heck are you 23 years old and a minister? Well, that's because of the tupuna that have gone before me. Then it's a kawepo, my whānau pānapa, my whānau hakiwai, all faithful church families, and so it's an honour to stand within that tradition, and it's an honour to carry on that legacy, a legacy of sharing love,
a legacy of sharing joy and a legacy of sharing hope with our whānau. Because when we do that, kia ora Waiti iwi, kia whiwhi harinui tapu katoa. And so whānau, that's me, our tēnei pāmu kia koutou katoa. Kia ora.